Yes, muraho neza, reka twongere tubasuhuze twe mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro y'Imana abane namwe. Aho uri hose ku isi, amahoro y'Imana abane nawe. Turabasuhuje cyane tutihambu mwese aho muherereye ku isi. Hanyuma rero reka dushimire abantu bamaze kwiabona ku Ntore TV show, abantu bamaze gukora subscribe, ubwo nibyo mvuga, share, like, comment n'ibindi byose nk'ibyo. Naho utarabikora ushobora kuza ukabikora mu buryo bwiza bwo kugira ngo dushigikirane, muzaba mukoze cyane. Hanyuma rero uyu munsi twongeye kugaragara imbere yanyu tubaha inkuru itari nziza, inkuru y'akababaro, inkuru ishenjaguye imitima. Ni inkuru y'urupfu rutunguranye rw'abana b'abakobwa babiri, Queen ndetse na Francine. Abana b'abakobwa babiri bakaba baguye muri Amerika, bishwe n'urupfu rutunguranye. Bakoze impanuka muri iki gitondo cyo ku Cyumweru, bakaba bakoze impanuka. Mu by'ukuri impanuka ni urupfu rutunguranye, impanuka ni urupfu rutunguye buri wese, ariko nanone mu buryo tutatekerezaga. Imigambi y'Imana, iminsi y'umuntu irangiye aritaba nyine. Imana iyo imuhamagaye aritaba, nta muntu wo kwepa uwo muhamagaro w'Imana, kuko iminsi niyo igena, Imana niyo igena iminsi yo kubaho y'umuntu, akabaho ikamuha ubuzima kugeza igihe imwitwarira. Bibiliya iravuga ngo iyatanze niyo yongeye gutwara. Nuko uyu munsi rero tuzukiye ku nkuru y'akababaro y'aba bana b'abakobwa bombi bitabye Imana, ubwo bari mu modoka bombi imwe batwaye. Ndatekereza ko twabashije kumenya aho bari baroye, wenda birashoboka ko ari no mu materaniro, ariko babasha kugira impanuka baragonga ntibahuruka iyo bari bagiye. Queen na Francine. Uyu Queen yari umusita, uyu w'agakanzu k'icyatsi yari umusita, uyu wambaye umutuku akaba umusinzira. Uyu w'umusita Queen akaba ari we uyu wambaye agakanzu k'icyatsi. Ndatekereza ko ni umusita wo mu nzu y'abatenderi. Dutanze impore ku muryango. Akarusho twese noneho abanyamurenge hari ukuntu tugiye tugenda duhura buke buke, ariko nanone dutanze impore. Mu by'ukuri dutanze impore cyane mu nzu y'abasita, nubwo tutarabasha kumenya cyane ba nyirarume, ariko nabo nanone dutanze impore ku banyamurenge bose. Umunyamurenge wese aho ari ku isi dutanze impore, kubera ko twese turavukana, ndetse n'andi moko ndetse n'andi mahanga. Dutakaje abajambere, dutakaje abaterambere. Iyo umuntu wese apfuye akiri muto, dore ko bari bataranashaka, umva ko bari bagifite ibintu byinshi byo gukora, kuko iminsi umuntu agenewe ku isi ngo agira ngo iminsi 3 mikuru iruta indi. Iminsi yose ni mikuru, ariko umuntu akagenda agira iminsi iruta indi. Umunsi wa mbere ni uwo kuvuka, niwo munsi wa mbere mukuru w'umuntu. Umunsi ugira kabiri ni umunsi wo gukora ubukwe. Umunsi ugira gatatu ni umunsi wo gupfa. Ibo bageze ku munsi wa gatatu bataragera ku wa kabiri, ubwo barawusimbutse. Uyu Francine rero ni uwo mu nzu y'abasinzira b'abakwakuzi. Nawe ntituramenya ba nyirarume neza, ariko nanone bose ni ugutanga mpore. Nta rindi jambo twakoresha, nta bundi buryo twakoresha. Ni kwa kundi tuza dusuhuzanya, ukaramutsa umuntu ufite ibibazo akakubwira ngo ni meza, kubera ko niko ururimi rwacu rumeze. Ndango n'abandi wenda nuko niko indimi ziba zimeze. Iyo abantu bazi uko bavuga ngo nta kundi, nta kuba guhari nyine. Nuko
dutanze mpore mu by'ukuri kuri iyi miryango yombi, abasita n'abasinzira. Dutanze mpore ku miryango ya ba nyirarume nubwo tutarayimenya neza ngo tuyimanshoninge, ariko ni imwe muri iyi yindi itari iyo yombi bavukamo. Dutanze impore mu by'ukuri, tumwihangane, nta bundi buryo twavuga. Urupfu rutunguranye zarubabaza ni ukuri cyane, ndetse cyane iyo umuntu agwaye ukavuga ati umuntu yarwaye araremba arapfa, ariko umuntu ibaze utandukana n'umuntu ari muzima, nawe uri muzima, nyuma y'iminota, nyuma y'isaha, nyuma y'iminota 30 bakaguhamagara cyangwa se bakaza kukubwira ngo runaka yarangije. Utekereje nk'icyo kintu ni ukuri kirababaje. Muba mwatandukanye mufitanye izindi gahunda, mwatandukanye mufitanye indi gahunda ya nimugoroba, mutandukanye mu gitondo mufitanye gahunda nimugoroba, ariko umuntu ikarangira yitabye Imana. Ibi zose biri mu bushake bw'Imana, nta ruhare rw'abantu ruba rwabayemo, nta n'uburangare, nta n'iki, ariko Imana yonyine iyo izimenya uko itwara. Imana nayo rero ni uko itazigisha abantu inama. Ibaze nko muri famiye ati bimeze bite, twara nde? Yaba ari nk'uko nguko yazaga ibikora. Nyine abantu bamwe ntawo kenera ko agenda, ariko nyuma y'icyo kibazo uzahaza ntuze kuba ati runaka, kuko aba bantu bagiye ni abajambere. Urebye nk'uyu Francine, uyu wambaye akantu gatukura, ubushize yakoze graduation, yaragaraduwetinze, none ndore ibibaye kuri we, dore arangije urugendo rwe rwo mu isi, agifite ibintu byinshi byo gukora by'iterambere, ibintu sinzi uko navuga. No kuri mu by'ukuri turababaye kubera ibi bintu byabaye kuri aba bantu bombi, kubera ko abantu babiri gupfira rimwe ari abantu batuye mu muhanda umwe, noneho baturanye, baziranye, mwagira gutya mukumva ngo abantu bararangije. Mu by'ukuri dutanze impore muri aya mafamiye yombi, dutanze impore ku banyamurenge bose ku isi, dutanze impore kuri buri muntu wese wamenye iyi nkuru, n'utarayimenya, n'uzayimenya, kubera ko iri aha kuri YouTube. Undi muntu arashobora kuza akayibona nyuma, ariko dutanze impore mu by'ukuri. No kwihangana, mwihangane abasita, abasinzira, imiryango ya ba nyirarume w'abana bombi, mva ko bakomoka ku miryango y'abantu, hano ni imiryango ine, ariko kandi bagiye bagira inshuti. Dutanze impore ku nshuti zabo, dutanze impore kuri buri muntu wese iki kintu cagezeho kikanamubabaza, uretse ko nta n'ubuco ushimisha mu by'ukuri kubona abana b'abakobwa babiri b'inkumi bapfuye urupfu nguru rutunguranye gutya, bombi umunsi umwe bagahita bitaba Imana. Mu by'ukuri no kwihangana, nta rindi jambo twakoresha uretse kubihanganisha. Ntimwihangane mwese, pore ku banyamurenge bose, ku miryango yasizwe, ku miryango yose twese tugiye tuvukana, dutanze impore mu by'ukuri, ntimwihangane cyane. Hanyuma rero dusoza ikiganiro, twifuriza abantu gusoza ukwezi kwa 12 neza, tukinjira mu mwaka utaha. Imana izabane namwe, Imana izabagirire neza, Imana izuzuze ibigega byanyu, Imana izuzuze kwifuza kwanyu, Imana izokore ikintu gisha ku buzima bwanyu, Imana izobagirire neza, Imana izobaha umugisha, tuzasozanye umwaka twese turi bazima. Murakoze cyane.